पाउचेद युमफम ओइबा मरुओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे पॉजिटिव ओइबा यौरकपदगी टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल नबित हुमनी सुथि थादोखरे हौकिबा पुंग कुनमरी द सैंपल लिसिंग अमगा सनिपान मरफुगनि पान टेस्ट तौबदा कुंथ्रा खमपन पॉजिटिव रखरे अनि लेखिद्रे इम्फाल की तंफसना गर्ल्स टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल द ऑफिस असिस्टेंट ओइन मथौ तौबा एम्प्लॉय अम कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकपदगे स्कूल असि नबित हुमनी सुथि थादोखरे थाजब याब मफमदगी फंगबा पाउना हाई नौना पॉजिटिव ओइरकिबा ऑफिस असिस्टेंट अदु महिरोइसिंगे स्कॉलरशिप के मरी लेनबा चे सांगसिंग पाइबना मरम ओरगा ओसा अमसुंग महिरोइसिंग क तोना तिनबा स्टाफ अमने माग मसा नुंगाइरक्ट्रे हाइदो अंगरंग कोविड-19 के टेस्ट तौरुबदा पॉजिटिव ओइरे हाइबा कन्फर्म तौरखिबने स्कूल अथॉरिटी दगी फंगबा पाउना हाई नन टेस्टिंग स्टाफ ओइना थबक तौबा एम्प्लॉय अमा कोविड-19 की लाइचत लायोंग उथोकपगा लोइनना मसा ngamlaktre हाइबा पाउ फंगबदगे हौकी बैराई नुमित्तगी हौना स्कूल द कान किद्रबने माकी लायोंग अदु येंगलक टेस्ट तौथोक्तुना माखाताबा थबक लखत होनाबगिदमक कन्ना हाइबदगी टेस्ट तौबदा पॉजिटिव ओइरे हाइबा खंगलाखिबने माखाताना चखिन थौरक लखतबगी तंगाई फदबा लेरपना बरम ओइरगा टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल असि लागलिबा थांसु नुमित फावबा सोथि थादोकले मथंगी नुमित नोंमाइजिंग ओइबा मरमना नुमित मरी मंगानी असिदा अतोपा स्टाफ सिंग अमसों महिरोइसिंग कोविड की लायोंग उथोकप्रा हाइबा येंगने पावसिना मखाताना हाई हेंग स्कूल असि की ओसा सिंग अमसों स्टाफ सिंग कोविड-19 पॉजिटिव ओइब्रा हाइना टेस्ट तौथोकने हाइबा स्टाफ असि ग सोकना समनरुबा महिरोइसिंग सु तंगाई फदना टेस्ट तौथोकदबने हाइबा स्टाफ असि कमतौना कनादा की लाइचत असि लौनरपनु हाइबा चपचाबा खंगबा गमद्रे मरगसिदा हौकिबा पुंग कुनमरी द मणिपुरी ओइना सैंपल लिसिंग अमगा चनिपान मरफुगनिपान टेस्ट तौबदा कुंथ्रा कमपन पॉजिटिव ओइरक्रे हाइबा पुंगफम असिदा पॉजिटिव ओइबा मी अनि लेखिद्रे पॉजिटिव ओइबगी सांग चादा अमा अनि दशमिक अमने इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट तना अदै डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी कोविड पॉजिटिव ओइबगी चांग वांखलकले डिस्ट्रिक्ट असि के ओइना सैंपल चांगा हुमफुगा मपन टेस्ट तौबदा कुन पॉजिटिव ओइरके इम्फाल ईस्ट तना सनी दिफुगा तरुक टेस्ट तौबदा तारागा मरी पॉजिटिव ओइरके इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अतै डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी कोविड पॉजिटिव ओइबगी चांग वांखलले डिस्ट्रिक्ट असि के ओइना सैंपल चांगा हुमफुगा मपन टेस्ट तौबदा कुन पॉजिटिव ओइरके इम्फाल ईस्ट तना सनी दिफुगा तरुक टेस्ट तौबदा तारागा मरी पॉजिटिव ओइरके बैष्णोपुर अनि सुचानपुर अमा अमसुंग उखरुल डिस्ट्रिक्ट अमा पॉजिटिव ओइरके पावसिना मखाताना हाई डिस्ट्रिक्ट तारागा तरुक की मनुंगदा डिस्ट्रिक्ट तारादा कोविड पॉजिटिव अमा फाव थेंगनाखिद्रे पॉजिटिव थोरखिद्रबा डिस्ट्रिक्ट सिंग अदुदि चांदेल डिस्ट्रिक्ट जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट कामजोंग कांगपोकपी नोने फरजुल सेनापति तमेंगलोंग टेंगनौपल अमसुंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट ने नौना पॉजिटिव ओइरकिबा सैंपल कुंथ्रागमपल असे हापसिलबा तुंगदा स्टेट असि की ओइना ngasi फावबदा पॉजिटिव ओइकिबा अपनबा मसिंग लाखमक लिसिंग कुनगमा सुमना दिफुगा तरुक यावख्रे आईडीएसबी रिपोर्ट मतुंगिना हौकेबा पुंग कुनमरी की मनुंगदा मणिपुर दा पॉजिटिव ओइबा मी अनि लेखिद्रे लेखिद्रबा मी अनि अदु अमना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की सिंगदमै सिंगा मखादगी चही उमपुरम सोराबा नुपिने मागथा असि निपान द रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव ओइरे हाइबा खंगलाखिबने लोकांग खुखुबा अमसुंग निंगसा होनबा वाई हाइबगी कंप्लेन लैबदगी भाग एडवांस हॉस्पिटल दा था असि मापन पुखलखिबने नुमित तारागा मरीनी हॉस्पिटल असिदा लैखनरबा मतुंग मा ngaraang लैखिदबने माखा तारकपा अतोपा पाउ मदना कामजोंग डिस्ट्रिक्ट दा असम राइफल्स न अकनबा ऑपरेशन चथागदौरे सादान बचतनबा लानमी की मनाक नक्तनबा खुंजा सिंगदा खंगनख्रे था असि की तारागा हुमदैदा सुचानपुर की सेकेंड ललहौबा सिंगना असम राइफल्स की कन्वॉय अमदा लंदातुना मिसी मिना क्या थौगनग्रबा तुंगदा उखरुलमदी कामजोंगदा लेरबा सिक्योरिटी फोर्स सिंगदा सु खुलाई पाइबा सिंगदा लंदारकपा याय हाइबा पाउ फंगबदगे कामजोंग डिस्ट्रिक्ट अकनबा ऑपरेशन चथाबा हौरगनी हैना 42 असम राइफल्स की एजुटेंट फॉर कमांडेंट सिद्धार्थ डीसी कामजोंग की डीसी अमदी एसपी दा थारकपा अइबा चेरोलमदा खंगलकले चेरोल असिना मखाताना हाई सुचानपुर दा थोकिबा लेबक थीबा थौथोक अदुगुम्बा मथुंग तारकपदा थोक्तनबा कामजोंग दा अकनबा सेक्शन थौंग लखतपा ओइना ऑपरेशन असि चथागदबने हारिबा ऑपरेशन असि की मनुंगदा हानादगी खंगदोक्तुना लैरबा मफमसिंग दा थीबा हुंबगी थबक चथागने इंडो म्यांमार लोनबा मफमसिंग टेक्सिना ngak chendर ngamkhai लाना जंगचिलकपा मियोइसिंग थेंगनबा होरागने डिस्ट्रिक्ट असि की मफमसिंग दा मियामना तौबा थबक थौरमसिंग दा मियंग चंगबग लोइना सथोक ससिन तौबदा चेक तौगने करिगुम्बा सिक्योरिटी फोर्स असिना सथरकपा थबक थौरमसिंग असिदा अपनबा अयरबा पिरकलबदी लखतफम थौकपा एक्शन लोकतकने मरमसिदा कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की डीसी अमदी एसबी न मखोइना कोलिबा डिस्ट्रिक्ट असि की मनुंगदा लैरिबा मियामदा मंगजोंना सेक्शन थौरंग लखननबा अमदे पैरा मिलिटरी फोर्स सिंग सथगदरबा थबक थौरमसिंग असिदा सौगतनबा खगनगदबने हाइरे
Operation asik menung da kunja amatan makoi ki khul anthok tun bangda sadan ba madi singchan bri sing basat pa yaroi kunja amata into Myanmar lo da bagang khoi da sang ba yaroi masida sunatan security force in lairiba mafam dagi mafumgi akoi ba meter yang khai ki manung da kunja amata sang silak pa yaroi highway madi inter village road sing da maram chatan lanai gari chat pa yaroi masida sunatan kari gumba hiram amata da kunja sing da khulai puduna chathok chajen taw ba yaroi madada pankribo wafam sing asi kunja sing yamna lumna loba ga loinana tangai fadar ngang na satkadabani madu atrabadi kanglon thugairba miu singi mathakta akanba action lokanadaba ki hak security force sing da lay sahi asita rep kun ga mapan jawna biot minai ki thawdok samaga kuntra ka manga yana thoke sahi asigi January amadagi December kulhomdoi phawba ki manungda pamlan bagi thawdok kun mapan jawna napi amade angang sing da sathaba tongan ba biot minai ki thawdok jama kuntra manga yana thoke haina Women Action for Development WAD ki cherol amana aire Zerolas na makata na palibadi sahi asigi pause sing dagi khwangot ba report ki matungina aire ba thawdok sing adugi masing lep ki bani thawdok sing adugi marung danam dana phamlan bagi thawdok kun ga mapan gang rape ki thawdok ama napi hat ki bagi thawdok taruk masa matom da sijaki ba napi ki masing manga jingnan ngai oiba mong da siramba napi ki masing mapan molestation ki thawdok mari napi fu sai bagi thawdok kun ga mathoi mafum khaktar ma ki ba napi ki masing kun ga ni thoi phamlana ba hoda ki bagi thawdok ani angang ona ba lai ki da ba napi ki masing are delivery assault ama domestic violence ama hunduk lambagi thawdok ama hana bahona rambagi thawdok ahum sahi sudri angang lohna bahona rambagi thawdok mari crowd control assault mapal sexual harassment ama masana yadana phaki bagi thawdok maga cyber crime gi thawdok mari amasung ana laying buda section dabadagi laikadaba nupi ki masing mangani haire hariba thawdok chama kuntra manga asigi marung de Imphal East district ta kun ga taret Imphal West ta kuntra ga mathoi Thawbal da kun taret Bestopur da taraga mathoi Ukrul da maga Kamjong da ani Chandel da ani Tamenglong da mari Kangpokpi da ahom Susanpur da nipan Kaksing da taret Jiribam da ani state asigi wang da ahom amadi Senapati district da nabi amadi angang ki batak da sathaba crime ahom thoke Sairaga sida maru oina state asigi singi mafum sing da nabi amadi angang singi batak da sathaba crime sing asi customary law ki matungina crime sa thariba miyo sing aduda auction konghandra operation prang hona bagi thawong sing leptre masina maram oitna victim harapa nabi amade angang kya de asumba wel phangdaba gloina na baral leibasing Saira phangdaba gi changwang na leire hauki basahi sing yengna bada victim sing asumba gi damak thorapa gi changwang khalakle adum maramak lenga ki mege de gi ahin ba miang changbi dana khodong thiba na ngawra nabi angang sing asiba kanbi na babade maral leibasing maral gi matungina saira phangan bage khongthang sing ena paikat pamathau tare Maling na masangi sa itaraga mga amadi matakta laiba napi ahong kudingi amadi miyut minay ki thawdok mayong nare Sangasi asuki matik wang ba maram na balayang pumbagi oina hiram masige madangda punna miyang sangwi na pamathaw tay. Amarom da hauki ba kumzali sikam ga zakpan marfadra mathoy da haudo ki ba Women Global Leadership Institute ka mari ilaynana Center for Women Global Leadership na sahi adudagi haudo na sahi kudingi November kun mga dagi kilomit November kun mga dagi December taraga mga pawba sa thaduna lakpan nabit taraga taruki Baiba Activism Against Gender Based Violence ki campaign WADA na Chindun State asida sa pangthok lagani. Manipur da dengue ki sangwang khalakle case samakani fugani to sokre. Manipur da COVID-19 ki web anirak mayok nakibadaki miyam kamteng na wana roba matung da film kharapa sa pharak laba Sairaga sida state asigi district koding magda dengue na bagi sang lepta na engalakle. Sahi asigi October kun tarita sumnagi case kun thaka tarit lairam badaki ngasi. Samakani fugani to ita engalakre. National Vector-Borne Disease Control Program Manipur NBBDCP dagi pangba report ki madungira Manipur Besnapur district ta dengue ki case ani lere Imphal East district ta kuntraga taruk Imphal West ta nifan Kangbokpi da ani Thawbal da manga Tadam Benglong da amaso Sanpur da ahum Senapati da ane Chandel da ani Kaksing da ani amadi Technopol district ta case khwaidagi wangna humpodra pal laidon state pumbagi hoina dengue na bagi case samakani phugani thoi sokre Laisarasina khwaidagi hena fifum sokhalaba Technopol district ki marwaina more ki mafum kya da leptana sandoragle tha asigi taraga mapan khakta da more ward number 7 Chabang Faida case mari ward asigi turel wangbada ama Santinagar da amasung ward number 2 ki Gamdom Bang da case ama thekna tun case taraga homdoi nawna hangalak padage more ki mafum kya da fogni kapthopna singma section tharong sing lakot khre masigi mathakta Maitai Council more Tamil community ki luchingba singabade Manipuri Muslim Council na chingba lupsing na sinduna laisada si daki ngakto na daba kana na inakre laisada si matang state malaria officer Dr. Rahman Chichi na fangdora pagi matungina dengue harba leina asi
Aedes aegypti hana khangnaba kang makhal amada thokhanbare kang asi marwaina ayuk nokthel gi matamda active hoi kang makhal asi miyoibada sikpa matamda haksangi mafam amatuda mabuk tan isu paki matakta tongan tongan ba kang makhal asi miyoibada sikpa matamda haksangi mafam amakakta tan mafuk tan isu paki matakta tongan tongan ba haksangi mafam da sikpa gi hainabi lai masina maram oidana dangi gi laisat asi thuna jangna sandorok pangame general strike haukhre Midai Furpo India ki scheduled tribe ki list chalhana ba recommendation thakadabani aba demand tawratan World Midai Council WMC na tongan ba civil society organization taraga taruk ko khusamda da lauk thoki papong ombutra ni thoki mari bomba general strike ki khongjat ngasi ahing no yai de chathaba aukre iramasi ki matang da WMC ki information and publicity team na thadorok ba charol mala ai Manipur ki yellow fruit pamoriba missing jam chetraba midai fruit asiba kanchana bagi India ki ST list chanana ba tha asi kot mari phau bagi marungda Manipur lenga center recommendation thabio aina matam thadun lakhibani adubo wafam badu lenga da thabak to anthorok tabadagi ngasi ahing dong yai dagi horaga tha asagi kuntaret ki ahing dong yai phau ba pung omputra ni togi Manipur bomba general strike chatana ba pere ba si lokhibani general strike marungda haksel kanglon mai ising Fire Service Larik Laisu Kamari Lainaba Examination Sing Amadi Print and Electronic Media Sing Ba Essential Service Sing Kiwana di Kom Tokani General Strike si Bamiam na Papong Pana Sawat Pidana Furvasigi Tongi Punsi Kanada Bahona Minasi Ana Serolas na Makatana Aire Panbajawadi Mitai Furvasibo India ki Estilista Salalu Aina Sahiga ki Mamang Dagi Lamdam Masigi Tongan Ba Lup Kana Manipur Lengak the Taxin to the Later Kevani Adobo Hauju Pawuta Lengang the Tabak on Tokpagi Mami Tadre Nagalamarum the political parties in from Koraga Bilgi chain about Loiselo. How's it chain and the Ladyba, Sainaba Ladyba, a disciple Watogasi, Waroshin Porknapa political parties in Pipam, Amalang the Koraga Canibu, and a Tangmaban, Esigi Emele, Kumhoksam Joykis and Fangdoke. Bombisinguna about the Emele Joykis and I, Langakasimatam the economic blockade, Queen Tauru Trava, Matunta Housing. Amok economic blockade is a thing, Miam Nafang Aure. Hilarious committee na Potoki ba ADC bilki matang da billado house to potoka da bani aina demand tawduna economic blockade asi kawribani adobo hilarious committee asi MLA mayam na sembre MLA sing aduna political party amam da affiliation tawribani committee asi of wasn amasong ruling ki biot jawri hilarious committee na janare haiba tarabadi billado makoina jawri ba party aduna yaraba jat anatragana MLA sing party ki ayaba yawdan lokeba pire oi ba jala haina bo so haina su panke MLA sing leba ki thabak ama tawba matamda party ki president natragna legislature party ki ayaba lofam thokbane sahi kundaru ki tungda kotna miyoi ama thadokre arms ek ki makha miyoi ama ki matakta start tawkiba case ama sahi kundaru ki tungda maran phangdre aina mahku Uttar Pradesh ki Muzaffarnagar ki court ama na thadokre prosecution case se praman biba amsung saki ama ta biba ngamde airaduna Salahuddin ko miyoi aduba chief judicial magistrate Manoj Kumar Jadavya nagarak leba pophonumita thadokibane covid Tagi Sikhi Pasingi imung the Lupal Lak Marigi compensation Pigadavani Rahul Gandhi. COVID-19 ki Saiteng Fanglava imung singi ob adu palladuna Congress ki Rahul Gandhi na virus adu dagi Sikhi ba asing ba masing adu center na soidana bag Pigadavani. Adu galwin na Sikhi Pasung dagi imung sing the Lupal Lak Marigi compensation soidana Pigadavani Haigre. Supreme Court na COVID-19 back them singi imung manung sing the Lupal sing yang kai compensation ama yentok pagi kumang. Chauksin badu ki matang da state sing dagi khangna paning thawka bu mit center da khangan ki amasong court ki poktok sing ki ona taina bada scrutiny committee ama semna da bagi notification ama thoki bagi damak Gujarat government ki matak ta takat ki masagi sahi yang kai mathoi sura bahana ki congress president hanu da ai ke masigi party ki demand ani ni covid dagi si ki bagi aseng pa masing pi ke da bani amasong covid dagi makoi ki nungsi jaraba sing lai ke da imung sing adu da lakh mari ki compensation choidana pi ke da bani Karigamba nakoi government am ina tarbadi Karigamba nakoi government am oiba tarbadi nakoi na miyam ki awaba asi ko hani gadabani compensation choidana pi gadabani aike independent MLA su party amata songsilabadi disqualification tawba yai expert RK imu amsung yamthong auki ki mathakta disqualification process ngawkana naba thabak paikatpa aukre Madak Jai ki March taraga mapan phawba ki manung da soidana pangthokalagadaba Taraga nitoi suba Manipur State Assembly Mikal ki matam laksilakpana maram oiduna. Ruling BJP da tongan ba party sing ki MLA sing songsinara ki bagal loinara ngarang bakso 30 Lilong Assembly Constituency by election da karakiva independent MLA wa entas kan bo BJP da songsin ki badaki orgli ba Manipur Legislative Assembly ki
ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ओइना कारखिबा एमएलए सिंह अपांबा पार्टी जक्शनबददी मखोइकी मथक्ता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 10 शेड्यूल की मखदा डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग लौकटपा याबरा नत्रगना यादवरा हाइबगी वांग थोरकपदगी पाउसे असिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमसो लीगल एक्सपर्ट्स की खोमजनखिबा ऑफिनेंददी इंडिपेंडेंट एमएलए एमपी वरबसु पार्टी अमदा जक्शनखरबदे मखोइकी मथक्ता डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग लौकटपा याय आइना फोंदोंनारकले वांग असिगी पाखुमदा कॉन्स्टिट्यूशनल अमसुंग लीगल एक्सपर्ट्स सिंह हाई disqualification on ground of defection rules 1985 asi lebak asi parliament ki speaker na constitution of india ge 10 schedule ki para 8 ki makada sem ki bani aduga parliament da december taraga taruk lesinga maga sampan marfu ka manga ta potho ki bani loina parliament na khanaraba matung ta ayawa pibadagi masisu masibo chanhan bada mathau ta ba proceeding pura mathang mathang lakholak laba matung da lebak asi march taraga ni pa lesinga maga sampan marfu ka taruk tagi chanaba awra ki bani aire Nabidastre ki sana rakliba anti-defection law haragasu hena khanariba 10 schedule ki provision sing asigi manuda kana kumba political party empaki elected miwe amana masana janing na atopa party amada chongsin ba natraga mahak na member wariba house amada mahaki political party na piba direction ki ona daina bada vote birak labana natraga vote pina kada bana bit atu da masagi political party adudage mangjona da aba yautana masala tragade 10 schedule ki disqualification on ground of defection की मखादा माकी मथक्ता disqualification proceeding लौकटपा याय आरे आरिबा provision असिना political party अमकी elected members सिंग of wafamni adoba independent MLA सिंग वनसु मकोइना independent candidate ओइन मिखल थेंगनाराबा मातुंग द माइ पालक्तुना parliament नत्रकन state legislature की independent member अम ओरकलाबा मातुंग द political party अमदा सोंगसिन की बताराबदि मकोइगी मथक्ता सु चमराबा 10 schedule के Makada disqualification ki proceeding lokot pa yai ai maram di makoi independent merip oina mikal theng na pamatam da makoi masa masa ki parliamentary assembly constituency atu da leiriba badar sin makoi masa po independent merip ni ai baga loina makoi da fangthok ka da ba pangthok lai da ba miam ga marit ina ba thabak thorum sing masa khaina pangthok tu na khan grabane economic blockade ki matang da comment piru ba mi ama police na phaba da ki bel pikre national highways in the economic blockade chatariba sig matang da social media wariba Facebook ta comment pirba kwakaithil soibam laikai da ki lahau rongbam govin sahi yangai ga tariat apokpa laiki raba el baikulbo impal police station na pharaba matong CGM impal west na policy yangai ki piar bonda bol pikre namdolung da leiba gaidon kamaina impal police station na complaint amalan khatke complaint adu da aribadi govin na Facebook ki account amadaki BJP never ending relationship with economic blockade in Manipur aiba comments thagat ke comment asi gamari len mi asina congress ke lagtuna pamong da sathaba warbai hai arake asagamba paw asina mahaki politics status asi bulana chanin ginaba oigane hairaki police da govin bo tha asi kun mathagi nong thilpung ani bakai adwaida maimdagi faduna wang pong sing chathage police na ekoi sasi pamakha taba judicial custody remand lagtuna bagi damak CGM Impal West ngasi potorake Police की judicial custodial remand adobe acquisition की founded council na objection file lan khalake nagalani me ki submission sing ko na taraba matungda gobin bul police jang ki pyar bonda ko na bel pire aina law thoki adoga acquisition ba police na kari ko matam amada interrogation to matam da hekta yaga da bane gobin bul police taragi pyar bon ki senfam thiraba matong ko na bel da thoki bane nagalamarom da yenari na ningol chako bo satpada athingba piraki aibasi asumbani lay ingkol napi sing Thasi ke kunma thoida wangkai kendragi MLA Yongkham Irabo na mahaki yumda kaukiba ningol sakop ki thorumda jauna ba bas thongduna satkiba lai ingkol ge ningol singbo sangakhum lai ingkol machinda ex minister okrum henari basung mahaki skot gari sing season harga ningol chakop satpada thingba apan bapirakiba dubo henari election committee ki chairman ne aiba ex corporator maipom paumai musung lai ingkol dagi Taudam mombi kauba amana henari na namit adu ningol chako busat pa amada thinkiba laite aina fresh media da phongdorpa silabak thibani aina namit adu da haktek na ningol chako ba satbal jaw kiba lai ingkol ki maira paibi napi sino phongdorakle ngasi lai ingkol da pangthoki ba pawmi siko na bada lai ingkol da ki thiam sofian ai wangkai kendra ki MLA y irapot ki jumda kendra sing mung da leiba wat mari ki ningol sing ba namit khaidok naraka chakau duna yai famongol ni bagi satarpa tharong ki saraka moida tha asi kun mathoida MLA ki jumda lai ingkol ki ningol sina bas tong na sago basat ke sangafam dagi lai ingkol hajin pambasin adwaite ex minister o henari
amasung mahaki scoresing na atamnana ningol chakauba aduba chathandanaba apanba piraki haibasi namit aduda bas aduda tongtuna chakauba chaliba lay ingkholgi ningol sin uhoba ngaktani namit aduda o henari ni ningol chakauba chaliba bas adubo chathandanaba pung amaronggi matam bangantuna thambadagi thokiba dawdok aduba haktaina ho daba maipom phawmai amasung basta tongtuna chakauba chatpada yaukidaba thaudam mombi kobi amna press media da henari na ningol chakauba chatpa thingkiba amata laite hariba adu samson sajinba aranba wafamne aike Pangwising unaba aduda mangsidam thampalna ai thautam mombi amasung nobit aduda basta tongduna chakauba satpada yaukide mang nobit aduda atoppa gari da tonglaga chakauba laki phoigene namit adugi thautok hakthengna uhauda basina henarina sathaki baran ba thong adubo kopsinna phone rakpa myphone phawmai amasung mombi ki thong aduba layin kolge nabi miyamna kandem tawe matungda tawbi ganu niyam chumna thabak tawbiyo vote haibasidi prajasina apamba mihuta domal pijasano democracy ki aseng masat adu wangkai kendra da tahansi namfu safu ki rajniti sathabiragano miyambu kihanbana kanaba khak phangloi haike makatarakba atopa baw amadana Ethiopia da leiba US embassy da attack chatharpa yabagi akiba leibadaki mikup naum singna lehinkre Ethiopia da leiba US embassy da terror attack chatharpa yabagi akiba leibadaki mikup naum singna lehinkre an official source amana phangtoragle diplomatic facility tourist location transportation hub market shopping mall western business restaurant resort local ki facility amadi atai atopa public areas na tekasi chatharpa yana leire American singbu jarba makai foreigners sing jamna namna tinba area da sangbidana ba wafum su kangale ter etegasi Ethiopian authorities sing da di sounding ba pogle US leba kasina Ethiopia da leba makoi ki biyo sing ba leba ka du thadok laka lakna da ba khan kre saniba thasi angan basarukta Ethiopia government state of emergency declare tawke loinana awang thangba tiger region da gi fighter singasu kha thangba mai kairum da laktra capital Addis Ababa tamna sangchilakle haire arobeda kan singa sigi maroba pau khara asiba pau tamjariba Mariba local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yangbiri pakpana makpa thakasari channel asana tamda kanarabadi subscribe tobi tribasana subscribe tobi ramoloinana like and share tobi sukabi kan namakpo amukan thakasari